Так, доллар 105'te 5 alınıp 106'da 5 satılıp atat. Euro 116 6'dan alınıp 111, 119 6'dan satılıp atat. Rubl, dostlar rubl 901'den alınıp 920'dan satılıp atat. Kötörülüp kalktı rubl. Dagı kötörüleversin. Assalamu alaikum bizdin kanaldın görücüleri. Bugün biz Moskovskiy Sovetskiy'e gelip kaldık. Buyursa Mossvet dostlar. Mossvet. Günge 15 Mart 2022 yıl günge şeyşembe. Dostlar biz koldan gelişince abmenkаны tartıp bereriz dostlar, mınaki akырын tartalı. Bizde 900'den alınıp 930'dan satılıp atat rubl. Andan arada geçsek biraz malumat bereriz. Bakay bankada var az. Mına ушундай болгон kurs valyut. Saat 9 oldu ровно. Ertemenenki 9. Tamam da dostlar. Moskovskiy Sovetskiy arka bette de var. Bu bette de var. Admenkalar. Yıksan admenkanı göreli. Yıksan. Buna keyin dostlar. Бұл жерді de көріп қойылды достар. Бұл Moskovskiy Sovetskiy'dегі обменка 24 saat boyu işlейді. Түнде болуы, күндіз болуы, түнгі saat 3'te келсеңіздер дағы açık болады. Анан ошонун катарында эле, Бұл жерде 890'dan алынып 95'ten сатылып атат. Ошонун катарында эле банк бар, Bakay банк. Ал дагы круглосуточно иштейт экен. Азыр аны дагы билип берели. Bakay banka da gelip kaldık dostlar. Buna Bakay bankın kursu mumda ekan. Tak. Şunday bolğon. Kurs valyut bas dostlar. Like basabız, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коебуз.